Hello, Tuni Kuki News in Vezose. Na bon chaven lem ne bin Tuni ahi TTC in Kim katosot ta loading. Kim katosot loading ahi tai ti a het sa na ahin bole ti hi mu ahin ichi chung chang hin seo hitin ipi bola thado tribe council hon Kim katosot ta loading ahi ti a hichiwa ko na ka ki kang se phot ding ahi tai ti a thu phone ahin bol ham ti ho he theina divin hin seo hitin chule hichiwai ga velo chun mai te terrorist arambai tengol hon jong ni som sung ben bolding ti a phone do na ananeu chu mi pi hon na sata request ahin bol je win alado tai ti jong chu iga he theini divine sewa hin tu le tu a hi arambai tengol min mangcha a jong hi na sata ki phin na nei ho jong dim set jeng a hi tain i chi chung chang ho i gam sung thil so ho hin se huitin ama sa pe na hi i chi mei te ho chung chang ga se huitin mei te hon arambai tengol hon thu so a hin bol na ba chu hi le phat ma sa a army ho to na ki boy na chung chang wa chu na sata a complain ki na hin ama ho hi tu chunga a ki boy naw chu het de wa hin CBI in hi ta chu Army Chief ati pau hi anamat no hin kanan sing anamat no ahin hi chi chunga hi ga veleu chun ama hin ipi anabol khil ham tela ma sa protest chunga chu thal ho a hi lovla jat hoi smuggling ho anabola police additional SP ho po hi attack anabol jewa tu chunga chu kiman a hi win hi je a chu tu chunga jong hi ama ahin mat na chungova na sata ke phin na ahin nei na wa hi a khian khat hin thal anakap loi a hi lo le gophela anakap loi jong he ana dan a hi hi chi a ji a chu hi chi hi arambai tengol hon hi tin na bolove ti a hi government a ko na ngo na hung ki ra hin hi cho hi he thei diu chu a MLA ho hi a phat chenga Governor pa hi nga hi alha do dinga alhai sa jingwen hi chi alhai sa na wa chu governor pa jong hin hi chi ho chung chang hi a hin sei do le hi chi wa ko na chu arambai tengol ho hin hi chi ke ho ka hi powi hi chi chung chang a hi press release na bol angai ti MLA hon a hi lo le hi chi wa ko na chu arambai tengol hon hi che wa a sei ki no chu press release in bol wa arambai tengol min mang cha a hi tai mi phabe pi mi phalo hon thal anaka mova a hi lo le gophel ho anaka mova army ho attack anabol ho hi phamo ki sai ti a hi phone do na a hin nei vi ti jong chu mo a hin hi chi ba na jong chu hi chi vai ga velo hen homa akoyu a hi ni chi Robin jong hin a hin sei na chu a hi le tu a hi arambai tengol min mangcha a hi mi tampin thil phalo ta i boluvin ai thei ai le cho inga de wahi chole mi pi hon arambai tengol in leader khat ki mat na chunga hi lunghan ja ni som sung shut down bolding ki ti pa hi mi pi gen thei tuilet na again thei na ka wa tu a ni som sung ben ke bol hen lang le ni chanham khana ha sading ei ho gen thei deu ai ja mi pin request na in bol dung jui wa chu hi chi ben hi kilha kang ding a hi in a hin la democratic ta awang hi kichi jing na lai ding hi ti a jong hi tunia chu press release anabol media ho hi nga hi thu sei na ho jong ananei ti jong chu mu a hi in hi chi chung cha nga hi arambai tengol hon thu so abol kit novin unit Cobra 58 Cobra ho ma main thu so ain bol kit nove a point tampi api win unit min mangcha a koi machan thil phalo i bol lo deu a hi lawai le arambai tengol min mangcha a mi gi a hi lo le ben bola mi gari het set ti ho hi i bol ta lo deu a hi ti a hi point tam pi in a hin la point ho zo siwang chu in sei da jeng ho hi tin khoti ta a poimo bi se jong a hi lo za chu i sei lo deu hi chi chan chu mai hlei gam sunga tu ni chan ge ya thil so ho neu chai update hin bol wa hin tu hin thado tribe council hon het sa na ahin bol ahi lo le TTC thu phone ahin bol now tu ni meeting ananeu ahin phat ma sa video a jong chu ina sei tawin thado tribe council ho general headquarter lam kai na a hi ki ho na anei di wa hi ti a jong chu
phun ha na in nei saw a hi tain tu ni a he amo in point gate zen thulu na alawin hi chi dung zu ya hi thado tribe council ho ki chal ding a hi tai ti a jong het sa na a hin bolovi ti chu mu a hin ni chi chung chang ga sei le han ama hon later a hin bol na vai ga velo chun thado tribe council meeting resolution number 1 May 24 2025 ma resolution number 1 le tu chung resolution number 1 10 June ti chu tu ni a hin hi chiwa hi ga velo han 10 June 2025 meeting a kisai khom chu a hi le Kuki nam siam tup na ding Kuki Reformation Forum 10 2014 a patna kim election si le Kuki siam tha uti ti a tribe zo se zawdinga 2014 2018 2022 a chini bong noi to ahung ki vai kon jingke je UVIN 2023 in TTC in zong suit lai CLP to kim a anakilut panin ahi ti ahin ahuti ai le chun TTC ho hi Kuki in pia hung lut now hi 2023 anahi pandan ahi in that ani ho wang chu asai povin hi jong le 2023 a hi TTC ho hi kima hung lut pandana hi ngichi ama ho thu so a kona hi mu ahin kim to Phat I chanham ahung ki vop na a kilam kaidan hi hen ahi hindan hile lungput dan ho Kuki nam pi khan to machal ding nading akimulu lo je in kim hi sim tha ahi to ka a tu ni date 10 June 2025 meeting resolution number 1 dung joya thado tribe council hi anoiza thumun ti chu point ho je a hi kima kon ki kang se phot ding a hi tai ti hi ngai lut ta thado Kuki speaking ho zo se het dinga hi chi thu phon hi hung ki bol a hi ti hi a hi in hi chi hi het thei liu kha chu ama ho sei jong di a hi masanga patna hi chi kim sim tup na ding kim to gon hi sim phat na dinga hi na sata to gon ana nei jing a hi in ahin la tu ni chana hi ki khial na po in ama hon asei na ho point khat na aga asei tu chunga chu point khat ati ti na pen hi chawai ga velo cha resolution number 1 that 10 June 2025 ati na wa hi ipi sei hom tele kim kilam kai na hi Kuki nam pi hum tup na ding le khan to machal na ding to gon I macha poi ti ai hiza achu thado tribe council ho hi Kuki in pi a kona Kuki in pi Manipur na kimati je wa chu Kuki in pi Manipur ho a kona hi ki kang se ding ga hi ta ve ti hi hi chi chu a hi an Akisem tup to ka a hi chi wa kona hi amoi ki kang se ding dana hi ki sei a hi tawin hi chi hi masanga pan a kana sei a hi in kim leader ho pu ajang jong hi vel sang khat ki ti le ki zo win tin sang khat lai chu ki kol pun tin vel izat ham khat ka kola ka kol jong ala lo hi je a chu I chan ham khat hi ki seya Kuki in pi leader izat ham khat ka ke ho pi a phone number a hial ham tia ama number chu in pin til in pi ho zo se hi ka vet na hi le khat hi so ke hi in number khat hi so ke hi a hin la ka phone le phone la ji lo hi hi je a chu face to face a hi lo le voice a hi ta chu ki ho khalo a hi in hi jong le a phat chenga hi ka video kan sim cheng le Kuki in pi Manipur ti pa hialvin hi chi jong hi adi poi ti a hi vel izar ham khat kana sei a hi ta in a hin la angai povin ki sim phat ding a go povin tu ni a hi chi to bang thil hi hung so a hin Kuki cha te sunga hi tribe izat ham hi chi ho jong hi ama tribe ma hung ki vai po dinga hi hung khading a hi tu le tu a chu Kuki cha ten iga ki kan khom theina pe nu le ikiloi khom na pe nu chu
Kuki in pi hi ahi jing Kuki in pi chu Kuki government a ki koi ahi in ahin la ama ho macha lo dan ho hi ivet na hi le tu ni chan ge a hi chu ho na san jong bol to thei nai lo ahi lo wa hi le Kuki 10 May 3 2023 a patna gen thei in a tho naw hi suppression day mang tau ti ti atu kuma suppression day an bol ama ho man an pat nu chu ai wanga suppression a hi na kimulo pi chu hi ja a chu boy chu hi ja a chu iki vai po da no isi ste mo khielo hi te ti a pha changai ki sei a hi in angai hla povin a het nu chu mi tampin comment nine bol teng ole na thu sei ho hi lam kai hon hele phadi yat a het nu hi chu ai wa azui nom lo chu kati chula e ho nam sunga hi kei sei bo hi chi hen min I to banga idea hoi hin sei do jong le ni chu chu che pi po te kei lungiel a hong kon bo pa chu chi pi ding hi ti pa lungiel khat in eu e ho I go ti ding ha khat in eu chu hi chi pa a hi ja a chu tu ni a Kuki in pi Manipur hon jong hi chi to bang boy na hi ato wai tu a jong hi tribe dang hon jong meeting hin nei sau sau kin ventin hi chi to banga hin bol leo tu a I Kuki chan pi la a boy na sim jing ke zo mi ho hin chance a hin la kit na thei lampi hung dis tu ni a hi zo mi hon ke ho Kuki ka hi po ve ti u chu a hi le tu ni a hi tha do hon chong hi chi to bang a hin sei thei vai le phat khat le anom lo si chu hung ki su to ki deu chu zo mi jong hi 97 la ya ga ki sei sau jab le tribe niaw hon kivian theina dinga masa jong chu te ka na kana bolin European country hon Russia in etiam khana in suboi le ti a kichat mana chu gam niaw cha chaw chu kisu khom mo ba neto aphu le tu ni chan ge ya ho neto treaty khu a hi le neto kilol na khu a hi le gam niaw khat chu gam dang khat en a hin to kha le adang ho zo sen jo apan pi ding ti tai ma ho ki phu a hi ven hi che to banga chu zo mi jong ana ki phu a hi a hi le tu ni a hi chi zo mi hin tu ni a hi Kuki ka hi po vi ti a hi tai a hi le tu a hi tha do tribe council on ni che to bang a hin sei le chom khat zo ting le ama hon zo mi a hin chop na diu lampi hung thei ki hi chu to bang chu hi chu Kuki ikitum la je wa I chan ham khat na I tribe chan pi Kuki nam sunga tribe chom ho hi thasiat na aneu chu chi a point hoi ga sim su lewan hi them deu a hin ama ho hin point gate a hin pi o hin point ni na a hin sei ki chu a hi le kim ki vai hop na transparency a lo keu hilovin kim hin constituent recognized tribe ni le thum si sun ho le Kuki mi pi a ho pon kim executive member ho le ama noya ki khai tha Kuki minpu a kiloi khom na lam kai ho abo hidana mu ai ti ai ni chu ai tribe khat le ni a hi lawai le any Kuki tribe ti ho hin lam kaya alam kai jong tribe dang ho jaw sa lowa pan la tai ma hi akimu in ama hin Kuki nampi ngai lu a hi poi ti hi aseu chu na le to a chu aseu chala Kuki mi pi a ho pon kim executive member hole ama noya ki khai tha Kuki minpu a kiloi khom na lam kai ho bo ti chu hi cho bo chu a ho me ti chu athum na a hi asei kit na wa chu a hi le ni chi recognize tribe khat hi nan TTC in tu ni chan kim a kon in imacha chan vo le thu seina thei platform a hi lo le space akinei pon meeting a akichi jong le a het pha lo mi dan in aki ume ti hi chu hi chi chu e ho Kuki cha te hla sap naw hi ta do ten jong bol jong le khuti tho vet ta ai wanga zomi te hi chilangai ka pa chat ki chu tribe neu cha khet hung za wai jong le ai a to sot ki no chu na hi ta ho bol chu ai wanga Kuki cha te chu kikilet sa ta chu kikilet sa in tin meeting a hi koi hung ham ama chu
heung ding in din pi heno mi pi masangai ga din sa mai jong khu a phat na pha chom chu a hi le tu chunga hi chewa TTC ten a sei ho hi ga ngai hlaleu chun hi chi type chu hi chu meeting ai ko vin a ki chi jong le na sa khami sa po vi ke ho tribe ma dinga representative ka son pen ka so lu jong le ama in I ma chai sa po vi ti chu e hoi khat la khat ki za ki thim lo chu khát na leader khát in tu ai la hi ka hi tam ti ami zo si chu i keng to a chot den ding ki ko pai jing hi chi ji a hi inam sunga ki loi khom na hi lin thailo hi cho I het no ngai tu chunga thado tribe council hol hlasit na jong hi chi ali na a hi ga ve ki lo hen kim ki vai hop na a sumle pai finance na lam a nam mi pi ti ta lo tribe hon jong I ma cha a ki hepoi chule hitabang political movement nei lai ta a plan and policy I ma cha lo a press release mai a Kuki political movement JP nanoya ki khai ha aphat chomna lo ai ti ai press release agal isat nove di thau chu na tunia thu na hin nei ho hi apil ngen ki su to hi bo winti press release nge na Kuki in pin gala sa ne ti chu di chu tu ni chan ge a masanga pa na kana sai ke kachim ta a koi ma jong ka dem na jong a hi di po in Kuki in pi hi Kuki adinga government khat a hi in a hi theyai le ilam kai ho hi agat jong cmp hoten nam se pai ho zo si jong Kuki in pi no ya hen Kuki in pin a sei chu CSO hi hen defense lang ya ai pilang chu hi jong le hi chiwa unified command chu hi hen itil ama hon KSO ho pi do kitwa KSO kiti chu education lang panga mopo ho tina a hi hi chilanga tinga chu kilhenga hin la defense a vai poding le inam sunga vai poding a chu KSO chu hi theilo hi ti pa jong hi I het kit lo a hi ni chi za chu ki boy za a unified command jong chu a hin got wang ba chu success lo tuni a jong hi chiwa TTC hon a sei na wa hi a hi le ke ho hi na sa a jong a ki nei pun tuni chan ge a hi finance lang pang jong I ma cha a ki het pi pon a hi lo vai le ke ho phat chum na jong a pon ke ho e ki thu pi naw jong I ma cha pon ki ma ko na hi koi tribe phat chum na hi chi hi ke hello ai ni ja chu ama hon jong ke ho adinga I ma cha phat chum na poi ti hi ai hi ja chu hi chi wa ko na hi ki sim phat lo vai le ka ki kang se de wa hi ti hi a hi in anga na a chu a hi le MP local development fund 2.6 crore udang naudang hop lo hil a hom lo hil a TK thado Kuki speaking ti nadan a hin TK speaking area bowa kisungha kiti hi kima kaina hi Kuki nam pi ngai lu a hi pon sum ngai lu zo a hi ti hi TTC pomdan a pomdan a hi ti hi ken ka sei le tu a hi tribe leader hon jong aban bana ain phong do vin ki pa le jing in inam sung alha sap na hoi chi chu nam pi ki ngai lo sum ngai lu hi ve tiu chu tu ni a jong hi nga ngai ta nga ngai tu chat leo chun adi chu 2.6 crore igam sunga development ding a hung lut tho dan chu 2.6 crore lamlin izat ham khat ki sim theu chu crore hi zat pi hung lut the ai la na ai wa nga hi chu ho jong chu hoi lai ki sung ha ham atile tu a ama hon a sei na wa TTC a sei na hi le thado Kuki speaking area bowa ki sung ha a hi in adang ho hi nga hi I ma cha development sum akipe poi hi chi hi inam ngai lu a hi poi divide and rule policy mang tabang a hi win hi ze a chu hi chi hi TTC kapom dan wa hi ti a hi su thian na a hin bol kit wa hi in agup na a hi le TTC in tribe khat hi na a
Kim a Kisol TTC representative pangjong tu ni chan appointment order hi hen representative khat hi na right privilege pi ahi khapon chule KZC adinga TTC representative Kisol ho nasan asuboya Kim lamkai ho apan uhin Kim hi Kuki nampi ngai lu ahi poi ti hi mu chen ahi ti ahi adan hi thado tribe council leader ho hin ana sol dan wa hin a leader ho hi KZC adinga jong ana solule hi china a hi Kim hon aphalo dan ahi ni ja chu hi cho jong hi kadau da lo ahi ti hi cho jong kadai po ve ti ahin masanga pan a ken kana sai ahin TSA na ki phula ya hi chi kum chu gal i boy masango ahi in mi khen khat nen a sai ji in hi chi thu hi na hin ha se ya hi le na lol ke tan ding ahi la vai le na o na ding tampi hung khading ahi na chunga nampi iza nam khat lung hang thei ahi ti a jong hi ana sei ahin la kanga di po in TSA chu thado tribe chu recognize ahin TSA aphu chu ipi bola adang hon ima oham ima lo de wahi TSA chu ki phu han lang vai phei student ki phu han lang zo student ki phu han lang paite student ki phu han lang anum nomin ama tribe organization dungzu ya cho marin mar student ki phuntin ahin lahi cho zo si ung ki loi khom na diu KSO hi chu hi hen hi chu hi lova tu ni a thado speaking hi chiwa a sei TK speaking ati pa hi chu ho si sin KSO ki tum laule hi chi speaking lo ho chun hoi chi chu aja deu ham ipi bola ki ho ku ki ka hi ati deu ham ti a jong hi kan ho lim sa ai in ahin la ingai lo je wa tu ni a jong hi KZC kiti hin tribe leader ho jo se ki ko homa ni chi tribe leader ho zo si pang homa Kuki zo council ki phu ahi in hi china ajong hi TTC ho he aga zaw go no vaile Kim ho hin anama kit dan wa hi ni za achu ama ho thasi na jong hi san thei ta khat ahi ti hi keimu dola ka sei ahi in asagi na ahi le Kuki ten political movement pute pa te khanga pat tu ni chan ge ya kinei ahi to hlona Kuki kiti ipi thu umzong le tribe ball a ki ball thei hilo hilding ahi ti ahin di ahi Kuki kiti hi tribe ball a I ball pau hi adi lo na lien ta kharai lien ta ahi in nation khat no ahin la tu ni ahi any Kuki tribe in siemole a he them lo hoding a chu Kuki chu tribe so do ta chu asiem ho chun any Kuki tribe chu tribe recognize lo ho kai hom na ding hi chiwa cho a be theina deuti a cho any Kuki tribe asim dan hi didan ahin la mi hian khat ngai dan ahi lo wale ako mong jong cho any Kuki tribe ti ai le chun masanga naga hon any Kuki na any naga tribe ti a na phu pa kho I ko piu ham la ka hepoin hi chito bang tai ma kho I bol vai le tu ni ai Kuki hi try ma so do zo mi hon jong Kuki ti siu cho ama oi Kuki lo da na do ovin tin hi ta chu I seu a hi chi chu tu ni a jong hi TTC hon a seu hi Kuki hi try bola ki bol thailo ding hi Kuki ten political movement I bol na wa hi tribe bola ki bol thailo ding hi tribe level a Kuki min ti chu Kim KIC represent abol jing ke hi ipi ki bol na ham hi chi hi tribe mina ta cho KZC ki form na dinga hi adi ta chu Kim zaw na ding ima lo chu ken hi chi KZC ong ke form a jong chu ka video ana ve jing ho ka channel ana ve lui ho Kuki channel channel ama sapa chu ana ve jing ho chun nanamu kha te di wa hi ipi bola ki chiwa hi Kim ga ki gol lut ham KZC akiti le Kuki in pin to bang ahi in hi chiwa hi ipi bola Kim ga zaw ho ham Kim chu ahi le Kuki tribe ma ga pang hitam Kuki hoding a chu tribe ma ga pang hitam ti a jong hi kana sai sa ahi tu ni a jong hi
TTC hon ahin sei do Kuki tribe ikhat na dinga tribe level a Kuki min ti chu KIC KIM Kim ho hi represent a ball jing ke u hi ipi a ball now ham ti hi chu di adi izo khang tha le kha thim le Kuki leader hon ipi I bolo ipi na ball u ham tha dau kampau tho hon suchi kinom a hitai ti ain seu chu a phat chang amin tribe leader ho ki su to a KZC phuding kitia ichiwa chu Kuki in pi hong ga zau cho a khoti a hele chun Kuki he tu ni a hi tribe dana hi umdo jeng ta chu hi je a hi thu sei jong hung ha hi ta tu la ya hi thu I sei jong la aha ta chu Kuki ti tieng le I pi ham ti ho bo hi Kuki adang se hi Kuki hi ta lo da na hi umdo gam a hi ta ni ja chu I so piu mar ho a hin pai te ho a hi in a hi lo le lu sei ho a hi in ama hon jong I pi ham ti bo chu Kuki a agial lo ta chu mấy lời họ khôn hết khen nai lâu hi ai bảo hi thinh lang bảo hi ti po le Kuki bảo hi ti thu hi ai vang ai sunga dinga chu ise ya hi le chun ipiham ti ho hi Kuki adang si Kuki hi talowa hi kigel hi ta chu hi za chu ibo yo hi thil hina e ho system pa hi adi lo ja chu hi chi to banga hi ibo yo hi agi na a chaina dinga hi a seu chu hi le TTC in so pi ule now recognized tribe jo se aimol jo including mate and any Kuki tribe hoto Kuki nam pi hat na dinga ki pangjing ding ahi iham ti a kim kilam kaina hi angai ahi jing ding le so pi recognized tribe alung lut chengto nopni dani hi hen politics thu hi jong le kito na thei dinga political movement hi jong le din khat a din khom thei na ding platform dang khat kisim ding ahi ti in zawa ka sei ta chana bul langa ABOI na chu ivet nai le ki hechet jeng chu atu mu chu ipiham ti chu ki he ta chu hi je a chu hi che wa jong ama hona sei chula tu a hi inam kito na dinga chu kim hin asumo a panjing ke a hi le chun hi chi kim thalhenga hi tribe dang ho to recognized tribe dang ho to ki ho to in tin platform dang ki siam ding a hi ti chu khoti ai le chun kim sanga chu zomi a ha zo ale zomi a lut ding zomi a ball ding ti na hi ta chu hethiam tau kanam mi te ho hi chi chu direct a ken ka sei thu ya ama hon a sei hi indirect hi chu tu ni a Kuki hi nom ten a hi wanga Kuki ke vai po na adi lo je a chom do ho hi khana hong deu hi chi teng la Kuki dowa hong pang deu hi chi chu hi chu je a chu ki sei chu kanam mi te ho tu ni a hi I system o hial phat no hi tai I het letter na sanu zong ki hial zo lo chun inam piu hial na di wang chu ha sa hi zong le tu ni a hi TTC hon chunga thumun gate hole kilol na hi lungil ta a Kuki nam pi sim tup thei na dinga lungil ta a anagel chi dinga tip le het sa hi ve ti hi chi thado tribe council General Headquarter Information and Publicity Wing a kona thuso hong ki bol ahin ngai nep lo ding hi kanam mi te ho hi za a chu tu ni a pan ai ki hol angai Kuki in pi ige lai le ke ka lai na chu thing ta asai ding a chu ki sei le lam kai ho na ma ama de wai ai za a chu ki sei nom ji lo ahin ei ho sunga vai hom khat kiti chun to KZC ki phu jong hi ke kalung dam lo KZC ki phu jong hi ahung ki phu ti la pa na ken kana sei a hin ipi bola KZC ti ham KCT win ka ti chu hi chi aphon do ma sangova Kuki in pi ho na to ma ma chu chi jong hi
Kuki in pi hon resolution ahin bol wa Meghalaya gam sungaung ke hova hichiwa thulu na aneyu ahilo le agenda point ahin bugol ha ho ka channel lui pa jong chu kana sein a point khat na tu ni a hichiwa thado tribe council ho point pi pa in ho limbang wa hi hichi Kuki in pi kilol na jong chu kana sei chu hichiwa chu kana sei na chu KZC phu do ding chung chang hi ana seus hichiwa ana sei na wa jong chu Kuki zo council kiti hi a meaning umlo a hi hichi sanga chu Kuki council ap si movin kim hi sumang movin aji chu Kuki in pi ti wala ti utin a hi lawai le kim kiti Kuki in pi Manipur hi Manipur chu idei lo a hi in ngauti a khuti lawai le Kuki in pi hi tha se mo hitin suhat no hitin KZC ga phuki nova a chom choma I bol wa amin tha I bol sang wa jong chu Kuki in pi em chula do vin lang Kuki in pi bolo hit Kuki in pi a chu tribe zo si ko homa tribe leader zo si tu a TTC hon a sei banga hi tribe zo si leader ho zo si chu to hom ding hi chila a chu bona chu panmuna nei so ke du tribe khat sunga chu khatnin to mun anei so ke ding hi chu ho si chu et sei de ha ob type ma na ob type ma di so ama ho chu thil izakai a teng le angai to dinga chu hi chi tribe leader zo si chu atau khom te ngai ei ho Kuki cha te dinga parliament khat na isim de hi chi kana ha sei a hi in a hin la koiman tu ni chan ge a het wang wa ina sa lo ji wa inam sung hi ta hi aban bana hong thung ai chule jan he ka seina video anave ho chun Kuki na hi le hi chi video hi anaven ti aka sem pa chu nga chaina lang chu beleu chun igen thei in tho diu ho min chenga a cho ho e hon sang ni le zali a hin cho kha diu hi chi ni kho a hong thun kha ding hu ti zat ta hi hi ze a chu inam sung hi ki sem tu ma ngai ti jong hi ka sei do no men hi mi tam pin tu a hi su ho tilhen inam se pai ho government to aki ho pan kit tai ama hon tok ahin pat diu hi ama ho hin inam sunga dinga political movement a ama ho kingan si a hi ti a kinep na lin ta ine wa hi he nge kini amo hi ti ama hon jong apan thei chana hung pango vintin e hon jong I tau thei na chanwa taw hi tin a hin la ka sei nom khat chu kana me te ho inam se pa ya represent bol jing ho hi government in 2008 na patna muchi atu a hi ta in alung thimo wa he adang talo hi je a chu tu chung I movement pau hi atha a hung ping a hi ai the ai le mi pin movement ni bol deu Manipur government apailam thei pena ka sei he o mi pin pan ila deu government office kha ding dan hi to gon in ei deu government product ho zo se hi boycott I bol deu to gon in ei deu hi chi ei pi to ka wa chu I gam sunga hi law and order koi macha law and order I chi sa lo deu ei ho administration bo chi ding hi chi wa ikiphin thei to ka wa chu inam sungo wa hi MLA ngan seo hitin SO ho ngan seo hitin CSO za chom ngan se jong lew han I macha phat chom nam lo hi koi machan anam sunga agam sunga boina lo chun solution pe ngai lo hi boina ahung teng la bo solution ki pe hi tu ni a hi Kuki cha ten solution in a thu mu chu ipiham tile mail hei ho to I hung ki tha to wa I chen khom wa khat la khat ki bulu to wa ki hal to wa ki tha to jing phar wa chu center in ada acham lo wa Kuki atumai koya mail hei atuma koya hi in ahin la tu a ki cham dela a chom choma ihin khenole a ki cham da na ki ta Kuki gam sunga Manipur police jong Manipur MLA jong Manipur office ho jong hoi ta ke hong mail hei gama jong khuti tho a khuti ai le chun state sunga chu peace a tai state sunga hei boina poi a khuti ai le chun hoi la ya chu solution I thum mo chu coin NP ding ham hi chi wa ki to ta ki cheng khom ta a chu peace I tiu chu peace chu I to bang ham hi chi sanga peace chu hoi la ya ham atum tuma ki ta
hi chawa chu hon tu ni chan ge hai peace iti iga ti na la yu chu tu a I chanu jong hi peace ta hila khat la khat ki do ta lo khat la khat hi ta chu akina jong ki ta lo hon la I ma cha ki bol ta lo solution ki thum jeng hoi la ya problem solution chu I thum ham la ki heta lo na hoi la ya tu ni a Kuki gam sunga boina umin ichi boina solution chu center in ngai to pi in iti chu hoi lai boina in eu ham ai le NIA hon e mat do pi ji ho chu boina isimu ham hi chu boina hi lo chu masanga I boina ho pa chu case in solve wa I gam sunga hin kai do bo chu tu a boina I ma cha am talo ai le solution hoi lai I mu diu solution I mu na diu wa chu mi pin I gam sunga hi government function sa lo ding ama ho government zo se boycott I bol diu amin ho zo se isu mang diu hi ain la tu ni a hi ama ho government la hoi ta ama ho office la hoi ta chil ha hon la tax hoi ta ki kat na lai tu ni a hi ka sei nom pen chuna mi tampi ho hin na he do lo thil hi I khol ting le na azunga patna ana chan ale chan ge khol ngai tu ni a sepai hon nana to na ho a hi lo le office ana tong ho na hi win nang ho tax na pi uhu koya na pi uham mai lei government na pi wahi nana to lai se acho mai lei government na ni ding hi chi pa hu a hi the ai le kha o hi tin ei ho gama ei ho government zo hi piu ti hi chi ting le chun tu ni a na to na ding ho la se pai mai ahung ki hol jong la sang ai len lut jengo hi chi ho hi ei ho gam sunga ahung ting le ei hon separate administration imu ting le tu ni an na to na ding hello ho jong nom ta na tong en tin a in chen a lo chen hoi ta ki sim thein tin I gam sung hung development tin mi gam sanga I gam hung khang to ding hi ti pa hi I het nu ngai tu ni a zan he a chu the Kuki media a pu aron in lal boy to ke honal hon chu anaki ngai nai la sound ho chu hoi bi set point I za a chu a detail set wang chu a ki he thei ta point phat sau pi chu voice lo wa a hi za chu I za kai detail wang chu ki mu zo point hi jong le hi chi wa min in sei pi o news national news a ko na hong kila hin chibai bias thailo a hin ti chu langkhat si nei lang ne ya thu sei na lo a hin la hi chiwa thu a sei ho hi ga beleutun ha sei lang in zo khale tha si deu a hin hi cha chu hin ha sei dang ka same as 2008 ti hi chu tu ni chan ge a central government le ho su ho ke ho na chu 2008 resolution dung ju ya chu chi jing ding aban le tu a hi group ho na grouping ti chu thing noi tuma separate nai hung phat no wa chu hi chi ho thing noi ho kem ho hi chon ro ding dan za chom ho a sei kho mo vi ti a hin hi chu ho chu tu a sei phat a hi point kem ho chon ding le chon lo ding chu tu a sei phat hi lo na hi chu po hi a sei kho mo hi chu hi chi ja a chu ngai chi lang hi ha sei da jeng hi tin mo aneu khat he theina di wa mi tampin nen request je wa chu hi chi chan chu I ga se wa hin a hin la mail he ho hi su ho le central government ga ke ho mai me ya jong hi I chan ham khana ki phin na hin nei tieng le ho adinga chu anom chom ji ti thu hi chi pa wang chu achoma hin tin aban le tu hin project ngo ga se wi tin nai he thiam so ke de ga ta san ya thu chu hi chi chung chang thu hi sau pia hin sei de wei chi thu hi thu hi atama hi in tu ai ki khol na lai hi in aban le thu chin khat na hong ke ho pin tin ki chin chet ahung ki het ting le hi chi ting le chun in the za ki de wei na nei za a chu hi chi chu an ki koi he phot no hi ten tu hin project chung chang ga sei wi tin pan khom ha na ti a hi in inam sung igam sung hi sei keu si a hi I ma cha a hi theilo pha na tu a hi I to bang mel pu ham ama hi alien ham aneu ham ti hi vet la na kinei hen ti a chu pan khom ha na ti a project hong kinei a hin kana mi te hoi che vai pan hin la so ke leu chun
tu ai ngai nom ho zo siu jong in ngai hla deu I gam sung ki to ding pan khom ding I dei na ho jong hi hung ki pang khom ding hi ti pa hi ka sei do no min pan lanai lo hon jong hi chewai detail ki ko in hi chewa hi pan na hin la jing theoin pan na hin la zo ting le screenshot na hi chi number a hi nin thot no wa hi chi dung ju ya chu na minu tu ni a hong ki ta do ho banga hi nang min jong hong ki ta do ding a ban le Kuki channel family group WhatsApp group ma jong hi hung ki adding na hi ti jong chu iga sai theoin tin tun a jan hi a chu zani le som le gup chan in sei o hin Kuki channel langa chu tu ni a hi zani le som le sagi apa na zani le som ni le gup chan ga sei lo hen hi chi wa pan hin la ho zo si pathinin phatheina bo vin vin tin hi chi sanga hoi zo le tam zo pathinin nahin le pi kit de hi ti hi ka taw na hi in kanam mi te ho tu ni a igam inama dinga pan ila na ho hi mo a hi lo ne ding te ya jong hi I taw na wa idel zui di win avela kong thum kinin a khat na a hi le lal min gun a hi in ani na a hi ning cha hau kep a hi in aba na hi hol thang hau kep a hi in helam hang sing a hi in zozam and family ho a hi win aban le s ot khosat a hi in aban kina hi upa di pau kholun hau kep a hi in tu chung I project ngwa hi adi se na ka sei chu mi hi min inam sunga ikinep pi project akinei ting le ikinep pi pen chu a hi le ama sa pe na chu MLA ho ai MLA ho hi hon gen thei ha sa I to wa sumle pai mu lo wang bai ama hla lo ding ti ta lo wa jong hi gam sung develop na dinga hi center a ko na amu jing a hi na hin la hi chu ho chu relief came za za na ki tho pi na ho jong nan ti hi jong le hi chi wa hi sang kha sang ni in sa hla deu hi ha sa lo hi le hi ja chu MLA ho chu ngai na sa ta ki kin ne ma hin la tu ni chan ge MLA khat na ko na jong hi pan pi na cheng khat jong a ki monai po in aban le inam lam kai ho jong sum tam pi mu a hi ama ho jong kine pi na kine a hi in a hin la ama ho jong apang di po win hi chi ba na chu inam sunga na to nan nei officer na to na niau cha cha ho chu thu chu ma hi tai sang som thum sang ho chu chu ma hi tai lak khat chung lang hin sang ho hi ki kine pi a hin ama ho hin sang som be en to en tin sang som ni be en to en tin ti hoi kikinem ahin la ikinem na ho hi tunia ku ki cha te hla sap dan ho hi ivet na hi le inam sunga pan la thei cha cha inam so ha thei cha cha hi tunia inam sungu wa pan ala lo je wa hi chi to banga hi inam hi la sama hi ti pa hi mu chet na khat ji za a chu ka se ahin la pa chat ta in inam sunga pathin ho la cha hon tampin pan ahin lawin tuni ajong hi chewai ga belo chun upa di pau kholun haukip aman jong pan ahin lai upa ho hi sum sang jong a hi povin pastor ho chon sang nan ti hi jong le upa ho in asan lo ai ngita chu pastor hon jong pan ahin lawin upa hon jong pan alawin ivet na hi le pathin hele hello wang hi aki hi na te ti pa hi chewai kimu ahin abana hi je to thang a hi in thi mang haukip a hi in abana hi jam gun chung haukip ama ho se hi tunia pan hin la ho a hi ven igam inam pan khom ding la igam inam ha ding dei na a pan hin la ho cho ama ho hi a hi veti chu I he theina dewa tunia amin hov le atu zat hov in ta lang o hi in tunia a hin to tam pen ho hi a hi le s ot khosat hilo hi chawai zozam and family ho ama ho hi atam pen a hi vi ama ho in sang le janga nampi pan khom ding la hat ding de na hi pan a hin la vi ti chu ega he theine de wa in se wa hi in chule sanga chung langa I chi project a pan hin la ho hi chi hi ga velo hen ama ho jong hi khuti ta ami nei wal nei a hi pu vi a hin gam ngai lu ta I gam inam ha sat ting le pan la jing ho cho ama ho hi a hi vi ti pa chu I he theine di wa ama ho ni chenga amino hung kita do jing a hi in amin ho jong imu so ke de wa hi in ama ho khiala hi igam inam adinga ha ding le pan khom ding hi ama ho khiala de ding hi am poi ti jong hi tunia amin ho in ta do wa hi in kanam mi te ho tuni in sainawa in sei sau ta ven a hin la
TTC ho thu sei hi mo ha mo ngày đam riêng ding a hi lo le mo ki het mo sa riêng thei a hi lo za inam sunga i nation sung khana tribe khanin no mo asa na thu a hin sei na ho hi mo ngai nep ding a hi poi tuni a Kuki in pi hon Manipur la do vin suppression day jong nami pi na man sa ta vin Manipur la do vin a hi the ai le chuchan pul la do vin mai lei min ho la do vin tia na sata akil hang sa banga hi chi na san het le tan na san jong i khial thei lo je wa tu ni a hi inam sunga tribe khat lung han na hi chi to bang a hi tai ti hi point gate jen a hin sei la ho i hin sei je wa chu neu cha hong saw a hi in a hin la kana mi te hon e het thiam deu ka ta sanin hi chi wa kim a ki khial di lo wa hi le wang chu Kuki cha ten kiloi khom na dang khat sim pa chu hungai khate ding hi ti jong hi a chaina ai ga sei theu in tin tu ni Kuki news be zo si na chung vin ka ki pai na bon cha vin pathin in phat the na bo jing taw hen